हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु धीरेन अनुगुल किंतु बारिपदार रहे किछि दिन पूर्वर बारिपदार मोर जन बंधु मते कहले भाई अनुगुल बुली जावाक बहुत इच्छा अछि मोर अनुगुल विषय किछि कहंतु ना मु ताको अनुगुल विषय कहबाकू एक कविता लिखिछि। आशा करछु ताको सहित आपण मानक मते भल लागिबो। भल लागिले आपण मानक मोर अनुरोध गोटे लाइक आ कमेंट करी आपण को भल पाइबा जणाइबे। तो चलंतु आरंभ करिबा अनुगुल ओ माटी मा ऊपर लिखिथिबा मोर ए सुंदर कविताटी। କିଆଁ ଭାଇ କହ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଆ ଯିବା ଅନୁଗୋଳ ବୁଲି ଦେଖେଇବି ତତେ କୋଇଲା ଖଣି ଦେଉଳ ଝରିର ଉଷୁମ ପାଣି ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡକୁ ଟିକର ପଡା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଜିମାରେ ଭରା ହଜିଯିବୁ ବାବୁ ତାଳଚେରରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଙ୍କ ମେଳା ଭିଡରେ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଙ୍କେ ତାହାର ଛବି ଶିଳ୍ପ ରାଜଧାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ହେଇ ବୁଲିବାରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଅନୁଗୋଳିଆ ମୋ ଭାଷା ବଢିଆ ବିପଦେ ଆପଦେ ହଉରେ ଠିଆ ଥରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ କେବେ ନ ଯାଉ ଭୁଲି ଆ ଯିବା ଭାଇ ଅନୁଗୋଳ ବୁଲି।